Jantet jantet. Terus karuan musim corona. Jantet gratis. Merinding jantet. Apa ya? Awaknya nama merinding ya? Kenapa sih ya? Oh, palingan ngobrol awak merinding. Lakun aku biasa. Masa pocong lakunya biasa nganceleng Pocong keren gitu. Bengen kun manganceleng. Bakakin mah mari nganceleng. Silakan pocong nganceleng. Blaku gitu mah. Anu sing numpak Grab. Mangdarnya iku kurang adu androidan. Teling lamun menang apa? Anu mangdarnya orang lagi demen bocah wadon. Pocong ku temen macam wadon. Ah iya, pikiran ning dur karo pikiran ning seru sejen. Sokin maksudnya. Demen siapa si Rani? Demen bocah wadon ning kana kan kidul desa kan. Gaya emang demen aku wong, bangsa manusia. Demen aku kuntilanak. Blesak kuntilanak. Lawan bang semua karuan pak, mesti kawin sih mau. Mungkin blesak telung-telungan. Dorosita. Ya setan loh, ya lakas ngayu. Jadi siapa setan ada sing ngayu? Ya ora sejen maning. Ana setan sing ngayu. Setan apa sing ngayu? Bro. Bro. Dilangan setan Belanda loh. Lakas sing blesak. Rambutnya dawa. Nganggo kupluk. Kupluk cotong. Pas dilang setan Belanda. Harapan demen nih bocah wadonku. Siran harus bisa berkaya. Uniku mangdarnya rangu makaya ya orang jelas. Ya ki mulai ki tangkrang tongkrong bakar mangdarnya ki ora. Mangdarnya mana yang mana orang. Sakingan tidak pengen libur-libur yang baik. Aku niku barang pengen libur-libur soten nang laka bature. Terus diparaki durung bocah wadone. Ya durung diparaki ngira aku melayu bocah wadon. Ya kurang apa salah apa dosa apa rang. Sudah pocong dengan yakutian bocah makalesan bisa ayu. Ayu. Ini Gelem beli. Ini babit temenan ini. Aja mari kok dodok ngeloroan mangkarnya. Da urang grog bukan. Bismillah kebit-birit. Sampai onder melor beli kerasa mangkarnya. Kiranya pocong nah. Ya kemudian bocah wadon makalesan. Aya salah apa dosa apa ternyata beli. Durung gak kanda-kandacan tau blok kune melayu. Pokoknya mata menan babit ini ngerang mangkarnya. Ya semua lo kementerian dukun ya Dukun. Iya. Pas pocong lur dukun kalesan. Ya sejen maning pocong sing duyan demenan karo pocong sing bisa demenan ku mangdarnya. Sejen pocong. Masa padok karo pocong. Sejen. Dari sini emang butuh dukun. Butuh dukun mangdarnya. Dukun ngerasan bocah wadon ku demen kono. Iya, sing kira-kira demen karo yang ajam babit ya mangdarnya. Temenan babit ya tingeling babit. Bocah wadon. Ya wis kalau tak lurakan dukun. Sing bener. Iya tapi Sing manjur ki. siap seranane. Iya. Apa kono? Seranane? Iya. Ya sing kotak omongi dikit dukune. Bakal wis oli sing dukune ya oleh ora sampaikan ke. Sing tokcer dukune. Kalau sepede betok ya. Ya harus padu-padu sing harus tokcer. Jadi lemon ibarat lagu kamu kedungsuk-dungsuk. Iya, demen wis kedungsuk-dungsuk bocah kono. Sampai turung pawon. Kakak terus beling. Isi wong rupa-rupa demen lang. Saking morat marit ya. Orang lagi di sirah.